Zdravo, ja sam Katarina. Dobrodošli na kanal Tehnomanijak. Danas sa nama jedan vreli proizvod čije otpakivanje ne može da sačeka. To je Galaxy S10. Na nedavno održanoj svetskoj premijeri Samsung je predstavio svoja 3 nova telefona iz Galaxy S serije i to su 10e, 10 i 10 Plus. Svi ovi telefoni bit će dostupni i na našem tržištu. Telefon dolazi u standardnoj kutiji na kakvu smo već navikli od strane Samsunga. Pored samog uređaja, tu je i punjač od 2 ampera koji je za današnje standarde više standardni nego ultra brzi. Dobija se i OTG adapter kao i kabel za punjenje telefona sa USB-C portom. Uz ovaj telefon Samsung isporučuje i sasvim solidne slušalice koje potpisuje AKG, za koje se dobijaju i dodatne gumice kako bi odgovarale svakom uhu. A sada ono najbitnije. Ekran od 6,1 inča upakovan je u zaista lepo aluminijumsko kućište, a interesantno je da po prvi put uređaj dolazi sa zalepljenom folijom. Mi smo izabrali boju Prism Green, a pored nje će se telefon u prodaji naći i u nekoliko drugih kombinacija. Tehnologija kojom se Samsung naročito ponosi je ultrazvučni skener koji čita 3D konture vašeg prsta i koji ćemo u narednom periodu više testirati. Sa donje strane telefona nalazi se 3,5 mm izlaz za slušalice, zvučnik i rešetka za mikrofon. Sa desne strane je dugme za paljenje, odnosno gašenje telefona, dok je sa gornje strane još jedan zvučnik i slot za SD kartice. Inače, ovo je telefon koji koristi Dual SIM. Sa leve strane je dugme za pojačavanje, odnosno stišavanje zvuka, kao i Bixby dugme za koje Samsung tvrdi da će moći u narednom periodu da se reprogramira i koristi za druge namene. Prvi put Samsung je na poleđini telefona postavio 3 kamere, dok je 4. kamera ugrađena u sam ekran i nalazi se u gornjem desnom uglu. Ovim završavamo današnje druženje sa Samsung S10 telefonom. Pišite nam u komentarima vaše iskustva sa ovim telefonima, a mi već sada krećemo sa testiranjem ovog modela. Naravno, pišite nam šta biste želeli da detaljnije obradimo u recenziji. Like, share, subscribe, jer već u narednom videu spremamo za vas giveaway. To će biti Samsungove bežične earbuds slušalice. Vidimo se! Ćao!